Bok Tonka. Bok. U Udruzi Artoratori imamo priliku pogledati nekoliko tvojih serija grafika. Planirali smo ih izložiti 6. Toliko su opsežne da nam je stalo 3. Da. Koje su to serije? Izložili smo na kraju seriju Parti, izložili smo seriju Muke i nauke i izložili smo seriju Koke. Koke. Meni su ovako koke malo zanimljive jer pogotovo kad smo ih posložili ovako u prostor imamo čak dojam da neke koke bježe, ali koji su zapravo motivi u seriji Parti? Muke i nauke su nastale tako što sam odlučila urediti jedan paviljon u svom studentskom domu i zapravo sam tamo radila grafike u kojima prikazujem neke trenutke iz tog studentskog života, možda neke koji prikazuju više Rijeku, pošto sam tamo studirala, neke prepoznatljive stvari, na primjer brda, kako neko ide biciklom uz brdo ili ne znam, igranje tenisa, sušenje robe na vešu, tako sam to nazvala. I ručak u kantini. Ručak u menzi, ima svega. A još jedna serija je Parti. Parti je nastao, to je zapravo dio mog diplomskog rada gdje sam napravila neke događaje iz partijanja. Znači, ono što sam radila sa svojim društvom, ekipom kad smo išli na neke festivale, koncerte i ostale neke zabavne stvari koje smo radili da sam odlučila fotografirati ih i prema njima napraviti grafike. Kojim tehnike si koristila dok si radila te serije? U Parti imam samo kolografiju, odnosno karton tisak. To sam odlučila jer mi je bilo nekako najjednostavnije i proučavala sam dosta tu tehniku i razne su mogućnosti. I stvarno ne možeš znati kako će rad ispast dok ga na kraju ne otisneš i vidiš gdje treba šta popraviti. To mi je super kod cijele stvari s grafikom. U ostalim serijama sam koristila kombinirane tehnike, bakropis, akvatinta i rezervaš najčešće. Negdje sam nekad upacila i suhu iglu, ali većinom se temeljilo sve na te 3 prve. Znači, tvoj glavni medij izražavanja je grafika. A što si točno završila? Rekla sam da si studirala u Rijeci. Likovnu pedagogiju u Rijeci, ali mi je glavni modul bila grafika. Na Riječkoj akademiji. Akademiji primjerenih umjetnosti i dizajna Rijeka. Da, okej, dobro. Koja ti je od tih serija najdraža? To je teško pitanje. Nisam sigurna koja mi je najdraža. Možda ta sa kokama, jer nekako mi je to bilo kako smo se odselili mi od bake, preselili smo se u drugu kuću i onda je ona ostala sama i svoju ljubav pretvorila u ljubav prema tim njezinim kokama. I onda meni to je bilo tako simpatično i odlučila sam cijelu tu godinu raditi samo baku i njezine koke i tako je zapravo to i nastalo. I to mi je nekako baka je prije 2 godine mislim tako nešto umrla, onda mi je to bila kao neka uspomena sad na nju. Napravila sam i veliki mural u Rijeci s njom na biciklu i sa kokom iza nje. I ne znam, to mi je tako nekak, možda sad u ovom trenutku najdraže. Ali koke nisu bile u Rijeci, nego su koke iz... Da, koke su iz Orahovice, prave domaće slavonske koke. Kako si se odlučila zapravo seliti se iz Orahovice na studiju u Rijeku? Pa srednju školu sam završila u Osijeku i onda sam planirala otići malo dalje iz tog okruženja, vidjeti druge strane Hrvatske, tako da sam mislila ili Zagreb ili Rijeka, na kraju je ipak Rijeka pobijedila i jako mi je drago zbog toga jer kad sam otišla tamo i kad se najdem u menzi svega i svačega, onda vidimo lijepi pogled na more i to mi je bilo super. Znači lijepo iskustvo. Lijepo iskustvo, da. Tonkina izložba pod nazivom Grafike može se pogledati od 28.4. 25.5. u galeriji Udruge Artoratori. Hvala ti Tonka. Samo bih htjela napomenuti da smo do ovakve suradnje na tvojoj samostalnoj izložbi došlo do toga što si se ti prijavila na natječaj Gorka slika prošle godine, te je tvoja grafika koja je bila izložena prošle godine putem natječaja na Gorkoj slici, bila je i naslovnica ovogodišnje vizuala, odnosno Gorke slike za... To mi je bilo super, baš mi je bilo drago kad sam vidjela da ste to odabrali, onako bile, super, znači da se to nekom sviđa ovako stvarno, da nije da mi samo neko kaže da mi se nešto sviđa, nego sad to je bio dokaz da stvarno nešto dobro radim, jer očito ne bi tamo završilo da je nešto loše. A i ne bi završila kod nas sa samostalnom izložbom. Tako je, hvala tebi puno što si me pozvala i što smo stvarno ovo ostvarili.